Asha for me din any Akusia Sparkles in Mawakwaba, Ediba Attention TV so. Attention TV will deal with politics, social issues, entertainment, and I can say religious lifestyle. And there, you know, so from you know, Kudam, and Atnasia, and then which don't come out, and they are fire Christus some more. Then no punch Attention TV, they are sure that we have some swimming, and I have found by Attention TV. So Muslim, it me about Attention TV. Or because I did not be out there, yes, I be what you name also at one say, our Bible, near some book near Cosso, or Yamamu has said, near some so among so who Ghana for a drink, and a friend of Vox Pop. Attention TV winning now. So advert be now per se ye mawa with me at train bay Attention TV na ye advert na fefe ekle amount I mean some more akwa view and also Attention TV you see we inspire you more and there your topic no and say GDA any ogidini any Christian isusunye oh and I say case GD cry day or GD so anyway or Christian so anyway isusunye bay and a woman and already for a year Apostle Paul and the Apostle Budonko and you what's not say and Mamma Bobo and some what I never share dear among also actually I'm able to say I send me a Christian not just no interest in me did me a did so dear no interest in me Christian I saw the go Ghana high say did for and true faith church of Ghana just a faith and I just say did for I did it for ye Christopher and as Christopher and I did it for and no and I never know better for you I'm also seeing there so I didn't trade and our comments we are not our comment session hall then in name with the car say what will be Attention TV our channel for being a catcher Attention TV the video say at home now we'll see and never pay you no so and sound so embassy and our own seeing and five obi GD and GD any Christo any Attention TV or YouTube Facebook Twitter and Patch Oka wenya Attention TV ewo hono enina o hwe so ahye ma obiso ensa enkebi once again meeting ene Akusia Sparkles ma mentwa me ba me dwumedi no e abeso so egusu esirano and only University Foundation Upper Foundation didn't want to say as anka wana woni bi mo brawa ene husia ana odi ne wo ebe show mo nti me ba cho yemedi is the University nya na adwen so ku wajugun fa the big life ultimate enyas oba so na ni to egu de chi enye bi ni kru ana me da ho obe wonja ni kru de na wan ana ni kru egu eno nti no se wo de kakra wo wo fa bra na be so University Foundation now no so wo no o de be ka na ye enfantuma embo yedin ne fa kuma wona woni be jaka ene mo browa abusia Freck University I was 054 8302985 054 8302985 na bibia ento di mutuma embo modiano na ehusia ana ekunani bia ne ho kire no bebi munko na mama serie ekoshana yenko ne Apostle Paul Apostle Obodonko enkohwe enkomo Papa mama kwaba ya neaba ndire se bibia yebuko oh Christano sana okra ne bia na neso odenkwa acheye na weekend net say na what kind de ye ntumi enkan bibiri se eyesa o man nti o man ma yese kakra nti aseda e de banya me se o ma ye da na ya sore ya botom de enye ya botom de we ka sa Apostle pa na botom ni na Apostle ni Ghana esra Apostle wa buruchiro ena esra Apostle wa Ghana tiza Ghana ho kire na Apostle wa Ghana ho be kire na Ghana yi Apostle wa Ghana obe yi se aburuchira sana obi sam de anka betuma akase oh aburuchire de mframa papa ebo ho nti ene de ye ma ha de ense da nya sa nya ba o se Apostle wa Ghana na Ghana ho kire na Apostle so na ho kire so football how is the weekend me boko Yesu adumi bia yefa ansa na me bisa wono ye bedi Yesu Kristo ewu afahye efa so benya benya woso efa so e benya woso de bebre na America no ejina mama hona wogi dise erade wi mo da nkofo no betumi enya efa so bebre football do magana for say Easter near yefa no World Cup
Future I'm never gonna forward. This day when they say, "Obi anya hwee," because yamede one boy and kai say, "None over no channel over." Also to me about anytime. Nti na say ya hun twan na mai. Because he any je no dos. Ha kakra metuma. Ade amon. Apostle Ebodonko, I don't know what catch na for. Asa na me nua afo aka no. Afoto na de magana fo. On say na ma fo na aba no de ya na ni je no dos sen se e ba hwe na e wo ya nim. De bia maso abeka no se de ahyese na nyeden te se ewiye. Nti wan hwe a wani je mu no na wona baako efiri ho. Wani je na wani baako efiri ho. Wani je na wonsa baako efiri ho. Won say Easter du say ya na nkrofo 8 to kwan. Be bia se so okokora na okọ. Ka yi lodu am ne basine maba no ebi matataro ho na daba no so sentim na ye ne do se yale o enu ya ntumi hu okwese no abase okwese no abase won so obi efiri ato ebe wi ekire no na ebi mo da hospital na ebi mo so ahwere won kwa ye tu obi afo sa Easter omoma ye nhwe ye ho yi na ye fa ne ma ntutu ebi asase de to na oman no ye bokọ na sa ne oman no ma ye hye no ya nhwe ye ho yi a oman na de betwa so. Okay. Now you call your topic for and then why ni ojidini ana jidie anything Apostle Paul. Pacho ya ka jidie ana se ojidini a jidie bia ye jidi. But it depend who nipa no ade a obeji edi. Jidie bia ye jidi. Jidie bia ye jidie. It depend on who nipa no ade a obeji. Ade a obeji edi. Kwan mels. Me tuma chire mu se me jinya medi minima de anyame aya mame ti me jinidi obi so njinya mendi no so oje bosum di ana so oje malam di da nkofu ni na no eyejidie na yenya de ama de bi bat e jina ho se wunipa na wuji bibi edi no e jina wo so se wo ba jinya me edi o se wo ba ji wo ye edi o eyejidi enti ejidi bibidi a e de mfaso be na bre. Oh, uji bibi dia adna wa achie di no memeji Kristo di no e de mfaso bram se me di n'echi a me yan kwaji nema bebre aya sa fa hodi oje eya me di because of gidi a me yan o Kristo no nti me yale me gidi se Kristo nti me ho ato nti gidi bia ye gidi atu nipa na o kwaji ade no edi no wo na wo hia me na me koje ade ne di me na me hu hia una hu hia se den na wo koje edi so ade a wo koje edi no ebeboa ana se emboa nti e kan gidi a gidi gina ho ma ade bebre na se yon ko fabu ho mo nji bibindi yeah ame ko Apostle Paul Obodonko go Obodonko apa gidi eyeden na da se ni aba etia na nado na kwaso ombo na Ghana ya fan na se ai kan nsuo ma sa me se odun kotoje egu fom nti nyame aya don watonsuo na ukọ tank na kakra na ya ma nti na mi ampa bonu mu na Ghana ebe yeyi na udin bo no so aba fom kakra nyame aya tie o paibo amen ya da se ma me ubi sa se gidie eye de ben yakwa ya asofo e me nyaya nke be kan Bible kakra okay se be yi ya be yi Hebrew form ma no ye be kan ya na wo be kan pesa o kan ma me pesa mo kan de me producer me phone no me hia me phone na Hebrew form ma te edu ba ko Hebrew 11 yen kan nchichamba ko no na yen hwe Asamoah 11 but show me phone what 11 verse 1 Apostle Hebrews chapter 11 verse 1 Now faith is being sure of what we hope for. I was like, I'm so over brother and China the choose one. I intimate my phone na me here, my phone the tree wo. Na my
Baba Fono say now faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Okay. Enti we make an any brofo. And it's a enkofobu ha brofo no won pe. Yes, I won pe. Enya ya kasa. I dey na won pe dey say. Say say we share one head. Odi awa fe. Oba ha upo. Okay. We you ya na dwena ka da basi nyina ko. Hebrew form man eti du ba ko tshim ba ko se na fa gidie ni ade a ade a ye eni edaso ewo ahotoso eni enioma ye hunu ho adansedie ana adanse die ana sa wona abado ni fancy. Say ye who like evidence ni be gidie sana atrane kanu gidie ya ade a wo hu ye. So you can say Gideon and idea who ye na wajia tum say ewo sana yame asa eka enti say ubi say e dia ba ni Gideon idea mi hu ye na mi gidi say ewo ho mi hu Yesu da since I wo mi hu na da me beto sankrofo ka Yesu ho asem ye bo ni din okoha we se koha mi hu na da ana be bi okoyi na so me hunu na mom ne ho nsam a ye ka no ama magya to mo se ampa ene na ho obi sa me yale ye bo Yesu din ade bo mpa ye ma me no me ho atome se onni ho a ontumi nyasa enti ho na se sei de onni ho honam fam eno na ama ye gidie na ye adwuma onni ho honam fam a ye de ye ne hunu se Yesu on ne gina hai na bibi ha me amakwa ne nchai na mom owo sunsun fam enti me gini di e sunsun fam se Yesu owo eno na ade a me nim se ye fan se gidi na honam fam de wonjini ndi honam fam ne de se me hu no o ba na ji obi edi abra wo hu no me ntumi ngini ndi sa na mom sunsun o gidi ya honam mu ade efiri sunsun mu na ba honam efiri sunsun na aba honam mu enti se obi je studio yi di me take aso na me ti studio yi di am fa mani hu ida but sani am hwe no TV so no me say studio ye wo ha enti metumi agye adi na metumi aba ha enti gidie so de nam ade ko Yesu nche enti gidie ni ade a wo hu ye na wo gi tum se e wo ho eno na ade fa gidie na wani o gidi ni ye ka o gidi ni a me das o gidi ni no bi a sani American wa gi Yesu adi na enya se Yesu ji awade na di kakakura no ye wo Yesu din e wo ho ene ye wo Yesu ankasa nso e wo ho akosua ni oye nipa nti akosua te ha nipa na ankasa so ya ka na asa na akosua no aso te ha enti ye ka se hwan ni ogidi ni no bia ohun Yesu da na wagye na di se Yesu wo ho ono ni ogidi onhu Yesu da na Yesu nkwa na eka na ho asem Yesu nkwa na etime gindi anas bibi ho aye sanso gidi media me ye sofri dia meka na say Yesu na magye na di okay e say me ntumi ko ka say Antoine Amazo me gini di me nyini ndi to the sense say yensu aye sano nti say ubi san say me gini di a me nim dia meka dia fa no na mom Yesu dia ono na magye na di ono na oye ma de nyina nti ono de me gini di se me Yesu owo ho na ne waye de ama musunti ama me gini di mo so what you say nti ogidi ni ne waji Yesu adi Apostle Paul why no ogidi ni mommy bacho yanhwe bibi o Matthew chapter number 17 verse 19 Matthew yanhwe bibi o 17 18 19 sorry 17-19 bacho an ene le mobile me so for quote dia say me so me tna sa Matthew mumano ti dunso tiche mu dunkro ananwa bacho an ai brofo no say they came to the disciples to Jesus then came the disciples to Jesus apart and said,
why could not we cast him out? Ye call tree and then so or say ana esuafo no ba Yesu nchen efa baby na wo bisa no say ade nti na yentumi entumi kwe amen to aso so fi bai na wa say one say efri say mu gidi Yesu a na no kora me se mo say mo wo gidi say snappy efo a anka mo beka a kire be po say to free hoko no hia ne ho ana no ha na ebetu na anka biribi na anka bibirara eni ho a mu ntumi enye ntime pacho medasi I say ha no no Kristo no ho kasa wo gidie mu gidie na wo gie di no adibia wo gidi no betuma aye gidi gina ho say ma gie di say saadi we me pese me ye ni si ma me gidi say metuma aye no metuma aye na me kind of first ni say gidi esurobia na ni gidi esampa say ya asofo but me ameti obi jimidi obi nyimindi ati ase pastor obodonko obi jinidi obi njinindi Kristo na ya ka no asem no obi ji Kristo di pa obi so nji Kristo ndi ati ase nti gidi ade bia ewo ho me gidi se ade we me ye be yi ana me de to hese ye be yi ana me ye nsi ye be yi me mo me a me ji sa ade ne di no ewo me a me ho esuro bi nso ne gidi obi o mo a sane ame si ka no first no obi o ma ne gidi wo ya ne dan ne gidi nkwanya me muda onye ya me ndi obi kra odwen se nyame ni ho ne so ne gidi a why then we benya ne ba gidi ne de ka gidi a e ya de ho bible sisem wo gidi se snapi aba kembotuma akasa akira mepo no na obetie mu obetutu wati azinti gidi no se wunya da gidi no a ebe pie wo kasa mu ana wo ne omayem adibia wo pesa wo ye bia betumu di da gidi no odi aye unhui but wo gidi se me ya ebe yi na che say gidi no ade a unhu ye na hwan so na ye ogidi ni esuru gidi na esuru gidi ni entina ye kase obi di bibi dia ene ma ye gidi ni oji bidia umbe ye gidi ni david ale me gidi bidia ene ma me ye gidi ni ma ye yi esuru se ma ba di Kristo edi ye wo bi di Kristo di se ni aya ka no obi so di bosom di da ni pa nkofutu ni na we gidi fu osoro bia ni gidi ntentum ma ne se wo nyina wo gidi meji bosom di meji wedi enti sa gidi no o se Shadrach Meshach Abednego Nebukadnezar o yo hin no o hyemra se ye bobo aben na ye bobo no eye mra eye asade se obi ankoto enwo no waje adi se wokoto obosom na ebeye bibia ma wo oman ni na akoto but dentina Shadrach Meshach Abednego dan ko fotre no mo ankoto omo nje da abosom na wo ka no asem no omo nje ni ati asinti won so wo gidi a wo di Kristo di ne se o ka se ye nyankopon modesu na wanyina ndi a untumi modesu na yeyi obi je bosom di o so waje di nti wo kwa ya na wa ko bonesu a abosom fie ho enye adwuma because ade a no so waje di no e no so waje di na ma misuma waje di na ma misuma waje di nti metuma akire musa na tese apostle donko na dide no esno bia ni de ntino ma ye mfam bomu nkase e gidifo on se sania safo kan sa me de kakra kan de no ho a o pastor che se gidie wo ho na nyuma so wo enti se obi ye sebe ahwehwe na waje ne dia ahwehwe ho adwuma ana oye enti men soma di ekunwa ye di ekunwa ho adwuma na meye enti ni oye glass gidie eni ekunwa mu o tie enti se obi ye sebe obosomsomfo a oje ne bosom di owo gidie e won bosom
nti oye gidini na mo oye gidini ma boso na chese obi ewo gidi wo Yesu mu obo gidi obusu mu yehu a ye frɛ gidi fo da bi gidie no obi a wo bi eti ne Yesu kansa na se mo wo gidie te ses na bia ba mo kasa kyerɛ me pɔse ntutu a ebe tutu na chese sankrofo na Yesu ne wo kasa na woni gidie enti o ka kyerɛ se mo wo bi a anka we mbetumi aye we mu betumi aye abema ye hunu se ene na gidie wo ho na nye obi a na wo bi age se ne a ya kyerɛ no ya ma we hu enwuma ewo gidie na wagye edi se ene ampa on se Paul bonkrofo bi esu Act chapter 19 obonkrofo bi esu na Bible so koto won obi sa won se moji Yesu di ya no manya honhom kronkron ana ye betumi akan Act chapter 19 yen kan kakra na etiefo etie ye no so ehwan ni ayepese ye kire Asomafo 19 Dunkro Pachuan chichemu sen Acts 19 1 okay yen kind of fonansa Acts chapter 19 verse 1 Asomafo mumano 18 kron chichemu bako I say and it came to pass that while Apollos was at Corinth Paul having passed through the upper coast came to Ephesus and finding certain disciples. Ye ko twin so na eba say ebra Apollo wo Corinth no Paul chini amantifi asase so na ebedru Ephesus na obeto esuafo obedru Ephesus na obeto esuafo bino to asakakra obisa won say maji dia monya honhom konkro no ana na waka kire no say ana wo ka kire Paul say yente pen honhom konkro bi wo ba bi omo ni sa gidie na chese gidie nkrofo na bo mo ho ano eya asori na so ade a friends honhom aye kronkron a ena na beboa won asori na wo ye no na so soma wo somo no wonyini wonbo wonyi so what you say when you say o kwa so dem sometimes you tumi ka kire me sha no asori me boni de omo fa ncha me asam na me ka Church of Pentecost me ko tra ye ji kakra ko ye nso mo na me free ye ji ba na me chire ba me ni odi me chi no ko sa asori no bi na Mpacho, point of correction, discretion. Sa sorry no mpacho, sorry no. Okay, mo fancha me. Enta me ka sa mo fancha me. Mo ni aba ma mo fancha.